بله هفته نجا گوری و نوچه مها ایلون یکم گاوا وکشینا هزن هپیمانیان ناف دولتی و هزن امریکی جید ناف هپیمانی ده ج عراق بو هریما کردستان ده دست ببکه ام هنه که لسروی مجاری بسکنن وکشینا هزن امریکا لعراق بو هریما کردستانی و باندوراوی لسر شهر ده جیداشه و را پیوندین امریکا و عراق دوار دیپلماسی ده چاوا ببن دیپلمات کار بره یا امریکا لعراق و هرسا هوانگیگر وزارت در و یا امریکا جبو کاروبار عراق ده وزارت در و یا امریکا دا وینسنت کمپاکس لوس آنجلس لگل میا برس کمپاکس ما باش وکشینا هزن امریکا ج روجاوا و ناوراستا عراق ناب صدم والاتیه که امنی لسر قزنجا شانین و شارتین داشه Good morning and thank you for having me. سپید باش و سپاس با میوانداری کننده برنامه و درباره وکشینا هزن امریکی نافچین جرد سلطه حکومت فدرالی عراقی با توی چند تهت کو هز دل کردستان مینن حتی سالا بهت او پلانه یکو وکو استد گهم نهات یا گواردن لی وکو هوا باس لیکری چه بونا والاهیه که لعراقه رنگ گرنگترین لایه وی وکشانه کو پیوست زور به هشیاری بیتا چاودری کرن او که آیا ده چه گرانکاری چه بیتن ده بار امنی ده دناو عراقه اگر هزن امریکی لوی داری نبن ده چه بیت چونکو او والاهیا کو چه بیت گلک تشتین جدا جدا هنه کو ادکاره رو بدن ویجی پیوستیای به چاودریه که هوشیارانه هیا و پیوندی بردام دیگر فیمانی نفدولتی پیوسته هبید داکو هر جموجولک و چالاکی که دهاتی و وگوهاسنا هزان به هوانگی دیگر هزن امنی عراق بتکرن برس کمپاکس اوکشین هرچند کل گوری ریکتینه که بویا لیو ریکتین لجر زختن ایران بریکا گروه نوی یه ناو عراق ده پیکات یا ناو وکشین امریکا ده نهادا به طایبتی او روشک و رجلتا ناوین تیده در بازده به بو عراق باشه یا نه؟ پرسیاره که گلک باشه و تا باس لخانه که گرنگ کرد كتاباس لجشارة جروب انسر بإيران وكر أو سياسة والين عراقيين جلك نزيك لإيران كان صالة بريانها إكم كذبون قدنا ببرلمان دا بروجياسك بيشنيات كر داكو هزن امريكي نچار بكن لعراق در كفن انكو مواك دريجة قصة باس لسر بچنده ده تكرن كو هزن امريكي بنا وكشاندن لنها دانانا كاتكي دمكي بو وکشانا هزن امریکی با وک قناق با قناق ساله که بریانها بود انکو اوتش نهاد شد بن نجه سر سرمانیه لی یکو دهتا پشگو آبتن اوه کو افناف چه روشلاتا نوین گلک هات یا گورین لچاف چند سال در باز بوی و گفن امنی هات نگورین تبتیجی دما کو ام باس لکردان دکین او کارن ایران کرین لدیجی کردستان لدیجی کردن ایرانی و لجر سایا او رکفتن امنیت نبرا بغداد و تهران دهاتی واجو کرن گلک گورانکاری هاتن رودان و دوخ داینامیکی گلک هاتی گوهارتن او پیویست بهن لبرچاو ورگرتن و پیوست بلس پنگاف نه اینا آوتن پیوست او دمت دهت دانان بردوام بهت پشراس کرن همو مهکی پیوست بهت
پشتڕاستکردن و دیڤداچۆن بێتەکردن کە ئایا ئەف دەمێت هاتیە دانان بۆ ڤەکسیۆنە هێزن ئەمریکی دەمەکە گونجاییە و کو پێویستە دڵنیا بن هێزن ئەمریکی بناوەختی نایەنە ڤەکشاندن. برس کۆمپاکس ئەگەر هاتو یعنی گۆری ڕێکەتنی گەرەک ڤەکشە بۆ کوردستانی لێ ئەv ڤەکشینا ئەمریکا ژە عێراقیە یان گوهارتنا ئستراتیژیا خویە لە گۆری شەرت و مەرجین کوردنەها هەنە. براستی ڤەکشیۆنە تەمامیە هێزن ئەمریکا هەتا ساڵا بێهێت بواتاوێ چەندێ نایەت کو سیاسەت دەربە ئەمریکا هاتیە گوهارتن چونکو ئەف تشتە ڕێکەفتن هاتیە کردن دە هەمان دەمێدا حکوومەتە ئەمریکا باوەکی هەڵسوکەوت و مامەڵەیە دگەل عێراقی دکە و پەیوەندیان خۆ بەرفراوان بکە و نەتەنێ دەبارێ سەربازی دابن لێ هەمان دەبێت هێزن ئەمریکی ڕۆڵەکە گرنگ هەبووە ناو عێراقیدا و ئەس نیگەرانم و ئەف هێزە بەروەخت بهێنە ڤەکشاندن و دەمەکە نەگونجایدا بهێنە ڤەکشاندن و ڕەوشە عێراقی تێک بچە پێویستە ئەف تشتە بیرامە بە و بەشیاری بهێتەکردن. باشە ئەگەر هاتۆ یعنی ئەگەر ڤەکشنە بۆ هەرێما کوردستانی ئەv ڤەکشین دێ ببەسەدەم ما دەست پێبوونا هەفکاریەکە ئستراتیژیک دە ناوبەرە ئەمریکا و هەولێرێدا I'm not sure if we can say it'll make any of those things better with respect to the Ez ne pişrastim ku ev tişte hiç buarekî baş biketin eger hêzin Emerîkî li Kurdistanê vekişin çünkü Emerîka peyvendeka zor dûr û dirêj digel Kurdistanê heye nabêjim lîra bibore pirsiyar şaş hat radestkirin Brêz Kombax eger mebesta min ew ye niha ku hêzên Amerîka dê vekişne bo herêma Kurdistanê ev ê bibe sedem ku hevkariyeke stratejîk di navbera Amerîka û Kurdistanê de dest pê bikin? Bara min pirsiyara te derbarê veguhastina hêzên Emerîkî ye li navçeyên federaliyên Iraqê bo Kurdistanê çünkü hêz niha jî li Kurdistanê hene li goriya ku ez dizanim û ez tê digehem vekişiyana van hêzên Emerîkî dê bo Kuwêtê bît û dê bo Kurdistanê jî bît Anku dêne veguhasin bo van her du cihan û çûna çend hêzên Emerîkî li Iraqê bo Kurdistanê rengvedaneke erênî ye li ser peywendiya Emerîka û Kurdistanê ew peywendiya ku li dema dirûstkirina navçeya dijefirîn ve dirûst bûye di navbera Emerîka û Kurdistanê da û ev hêzên Emerîkî li Kurdistanê di nava hêzeke hevbeş da neyan nêvdewletî û ew peywendiya di navbera Kurdistanê û Emerîka da heye renge bihêztir jî be û renge bibîte derfetek ku dûbare danûstandin bête kirin û dûbare pêdaçûn bo biryara vekişandina hêzên Emerîkî bête kirin ku biryara sala bihêr bihêne vekişandin renge pêdaçûn bi vê çendê jî bête kirin û biryar bihête dan ku hêzên Emerîkî li Kurdistanê bimînin. Bo hatina hemû hêzên Amerîka bo nav herêma Kurdistanê hin çavrê dikin ku helwesta Îranê dê çawa be. Well, speaking directly,
Iran doesn't have a choice. اگرم راست او خو باخفین ایران چی بجارده که دنینه از وسط بینم کو تاران گلک یا دلخوش نابه Augmenting an increase of U.S. forces. بزد بونا هزن امریکی لکردستانه But that was a decision that's been لی اوه بریاره که کو ساله که بریانه هاتیه داین Iran doesn't really have و ایران جی they don't have براستی any role. چه رول اکنین دوی بریاره دا Whether or not Iran is upset or آنکو concerned about ایران that, یا دلخوش بیتن آنیا نیگران بیت لگوهری نوان هزان و جهوان هیچ کاریگریه که نابه بکتن لسر پابندبونا بغداد به او دمی هاتیه دانان بو وکشیانه حتی کو امریکا و بغداد بخواه دمکی بگورن برسکن باکس هون دزانن هری داویجی لاریجانی هات بو عراق و هفپیمانیه که امنی دنا برا هفته امضا کرن لدیجی هزین درکی عراق چاوا دکاره هفسنگیان نوبرا امریکا و عراق لگل ایران و امریکا دار را بگره بوان رکتن امنی Well, that's a very interesting question, and the reason اف پرسیار که گلک بالکشه سدم جیا وکو همان اف پرسیاره اللي همو اركن من العراق هات يكرن دما كواس العراق مها ايكا 2005 و حتى سال 2015 دما كم العراق كار ذكر اف برسياره ده هات يكرن بغدا هردم برسواوي او بوكو عراق ديروكا كدريش هيا دقل ايراني وقالك بيواندين كلتوري ين ابوري هنا دقل ايراني والبر في چنده شي بغدا و حکومت ناوندی و صاد بینن کو دکارن پارزگاری لگرک پیوندی هم کن دناف داشی پیوندی دیگر امریکا آنکو بغدا دیرو که کدورو درش هیا هیلانا پیوندی انفرعالی و پیوست اف باردوخ بهت و چنده نگاریتن براستی پیوست بغدا بکاره هر نگرانی که تارانه هبیتن سردریه لگل که او خود قلب گنجینه هر نگرانی که درباره هزن امریکی مبسامن لاریجانی هات با عراقه و کو است دیگه هم بشک جه هولینوی او بو کو بال بکشینه سر آسایشا سنور عراق و ایران لکردستان دا کو باشتر کنترل بهتر کردن لسر کردن ایرانی و او سردان لاریجانی و او رکفتنا امنی کو زیده کرنه که با رکفتنا بریانه های امریکی پیوسته همو کسی این کردستان نیگران بکه و منشی نیگران دکه براستی چون کنها ایران گفه که راستقینه با سر سنوران و دکاره با آسانی بچه بله برس کمپاکس شکیدنه جی هیا کو لور کردان نگران دکه اون دزانن ایران هر گاوا کتی که و جیر زخته یکسر حریم کردستان بمب باران دکه به تایبتی نا جن هفپیمانیان ناف دولتی ین هزین امریکا فروک خانه کنسول خانه امریکا اگر هاتون ها که همو هزین هفپیمانیان ناف دولتی و امریکی کتی نه کردستانه اف هزانا کردستان چاوا دکارن بپاریزن لهمبری ایرشن دهاتین ایرانی و چکدارن ویل عراق ده Well, the coalition forces that are in Kurdistan او هزین هفپیمانانیان کو لکردستانه و کو است دیگه هم نه نکیم کرن آنکو کردستان ده همان آست امنی هبیتن و کی بره دناف داشی هزین بر پرچان موشکان و روکتان دیوه که خواه مینن هر وسا هزین هفپیمانان ده هشتا جی بردام بن برهف کرنا شیانن پیدوی با پاراسنا کردان و بهز کرنا کردان آنکو پیشمرگی لدیجی گفن ایرانه
آنکو آست پشتوانیا هفایمانی نف دولتی کم نابیتن لی سیاست واشنطن و او بریارن کو درباره جهگورینا هزن امریکی و هفایمان لکردستان دهنه گوارتن پیوسته گلک به هشیاری سردارید گل بینه کرن داکو واشنطن هیچ والاهیه که امنی لکردستان چه نکه که ایران سبه بکار بینه و سودیل ببینه و از به تمامی هفرامه و نگرانم لگفن ایرانی لکردستانه و لو راجی پیوسته هزن امریکا و هفایمان لکردستان شوازه وان و جماره وان نهتا گوارتن حتی ویدمه که سلامتی که تام هبه لی اگر بردوخ یه آرام نبود سالا بهت پیوسته بریار بکشانه هزن امریکی بهت گوارتن یک دو پرسیار شاشد نترجمه کردن لیدی ساجی گلک سپاس کن با برز ویست کمپاکس دیپلمات کاری برای امریکا لعراق و هوانگی کاری وزارت در و امریکا با کاروبار عراق دو وزارت در و امریکا دا